liki mate koi laki purpon ditum hekpon long lo hekpon long chot kali aku hadak lo marada tunta militum ESDC yuson lapende kabilu choni asong along alang tung vang pen dak lo marat pen alang tung itum han lamang kithan lo arong riben ikuru lapende aroi alang ta non ki athang ijun ta junudak lo ijun ta ri milo lapende rit kecuan saya kecutiki lahayan ta dim ta tapi dia tak sondo tuar kacelat aku ku hit jadi gidam tuar kacelat kaduk wi lahai dah mulap lo lapende hengpi hengkrang tumon lahai dah kahen dulu lapende otek busu la tujuh luar lahai dah itu mata ponakok lo nona pilih ponde itu non la to first century lo lahai dah itu mata ponakok aso pilih lo kasi militum semet petpen ESDC yuson lapende kabilu cholo song atum kurpundari militum itu jakong latawe lapende itu pura pupe office me alang itum mungkin kurbom alang itum hancuni rilo ifurtang an sitame alang itum bang kagos bang tu datang po kasi langsung putar bang se militum pini kabilu choli songpen ESDC yuson na hinten itum council han CM kehai orang sama kehai pandang itu laki memodal tak punya kok mon kipian yang kelang mencari jipan alon riben kipur papur kerja jipan lapen de bos pipin mengenai saman haswo tengben palang mencari panta council pen itu bang junirilo cengsia lang itu nitum kecinya teng pen hote lagi isi minor mining alang itu concern forestry pen alang itu mangke isi NOC lo nih lapente si longli pote amane revenue concerned revenue department pen mate concerned RO Chris pendalang tumbang isi NOC joint venture da menga tum je kumama bang fusi ki kurjima hala lapende lai concerned forest officials lapende concerned revenue fees officials pen dam chalang tu putu chu thani atum spot long si daksi kurjima lapende bang tupo alang tum PCCF fees pendalang tum han si NOC ada tidak council long bang si council long alang tumbang council pen NOC pinangpo ada council pen NOC tang tete alang tum director of mines and minings plus office tampen alang tum isi mining plan loning mining plan long ta alang tum concerned director and mine and geology dak officials tung bang si tum joint spot long tum damning ada video clips lapende tum photos bahai ko dunai la depen si mining plan isu depen tum EC environmental clearance la bang long ngi EC submit depen EC long depen ki bange letter of intent LY hala bang long den na LY long depen si alang make letter of intent tok depen si alang tu make chalan bang royalty policy chalan bang long nei si lahai kitire do si lahai documents duma lima wan nak dunangi hala bang itu council sorpan si pini memorandum pina ko alang itu kelang mencari pan ko la penyong si nitum thang tang thek long le council tum kelang mencari pan nitum thang thek long le ote nitum rak ayo ni pen yasi tron pen de yasi pen bang nitum spot long dam si nitum lake rak farman pen nitum mangi kuni dam pen ada bang nitum kemang kok
la